MS collection clear to te in zavain chibaile vek ule voin hi February ni som pasari sangni somni paruk ania tuntuma chuan rural lai ZPM in app to MNF MLA pakhat danbo chiania anpunate mi puinga event lo Air Force Chungchang tele kan Chief Minister zaom tak Lalduhawma Chanchin ziak mi te zia kan clear hole donani atop thenga milongai thak sakle vek turin kan nge na cheu tunlai thil omzia tunlai in rorelai ZPM le app to MNF te chu dan le kalphung thua anin be meka anin be ina kalzela nimin tho channia aizola ZPM office chung in khoma pulalmuan puya punte chuan thil kalmang shelo lutuk MLA anom hi awandoi thak opposition ten ruling min khal ngil an tumdan hi dot manga in be na ani awandoi thak tak zeti in asoya heti la hian imina avek khan ZPM legal board chuan assembly speaker nena MNF MLA engineer ro mingliana chu assembly committee pakhat committee on petitions report assembly house a thelu ani ma ati dar tidara pu in chui chianga atul anga mala turin an ngen boka pulalmuan puya punte an ZPM office chung in khoma asoile ZPM legal board in assembly speaker nena an thu thlen chu thuthumun ani a atlang pui chu hetiang ani December ni somni pani sangni somni panga a committee on petitions chuan assembly speaker nena a report an theluta chairman putila Lengpui arem chanlo awangin committee member engineer ro mingliana chuan committee IO in report chu a theluta assembly dan kalle ti dan phung pelin media mi kovin engineer ro mingliana chuan report chunga thuom apuan bak a adiglo a theder ani ti ani ZPM legal board chuan an thuthen chu committee on privileges nena thlana chui chian tira danbo chhiata chuan abo chetu chu achul anga zil hawe mo chol tire moturin speaker chu angena hi assembly za omna von himna na ti ngei chul an ti thu an soyani an soidan chuan assembly a committee shang report chu session lai ani lo chuan speaker nena thelu thei ani a report chu session huna phar chau tur ani achunga thuom te chu house up phar ma chuan thuruka lavon tur ani a MNF MLA chuan report chunga thuom alo ti dar ba ka adik lovin atidar ti ani hei chang ani lova committee on petitions report chungchang media pakhatina puan chu adiglo topani ti in chu media a report to journalist nupui sarkar na thok chu aizola tangin mizoram chimthlang lama son ani a MNF office a thu soitu pakhat chuan hemi chungchang hi soi chuakin media a chhun han pakhat po ziak lo anupui chung action lak chu adem thu asoyani journalist chuan a report ang lava aloziak chhong tu in ati dang lampal ani ati a heng thilkal vel hingun taka kan ngai to hian politics wange mizozia pakhat vereng ti te ngai to thei tak ani ta kumsang khazakwa somruka dai to khan thanpui pa pujemal soma chuan kan mi zia ti thu alozia ka chuan chen om khoveng te mangai hle angalang si aruka an chiat na zong roi si rulin kamerap se chu ila tha kan ni alo ti dai to a heng te hi kalphung thar ani hanti donila kalphung hlui emo kalphung lai mek bo chhia a inpu ani boxi a ZPM sarkara po danglam na a omlo ani bermai mizo o editorial Zonet in Air Force Chungchang kan CM akom na tlemi han bi thuak te ang pakhat na kan CM hian re tak he thil hi kan shelo reng ani filein kan hne na ron thlen chu July ni somparia chang ni somni panga ti ina soi pani na ma se session house a nge February ni somni pakhat chang ni somni panga khan tun naya kan han che chuaka ti in alo soi dai to ani pathumna a in sak chungchanga kan sarkar ma abul kan chan to ti in asoya tin he hotel sagna turatan hian unati scheme kan dilani adibok unati scheme hi mizorama kumsa ni somni pali march kha khan an ron introduce ve chau ani kha palina Facebook fake account alaka thubuai thelut si sumtam tak eiru anga soya thubuai thelut le ngam si lo ti chungchang an zo na a ke chu hetiang hi ti po kadu lava ma se kan chalai ti an lungdam the ngang lava an lova thelu tani ati
defamation case a hian atwar tu te nge in criminal complaint amangin magistrate a thelu angaya Lalduhawma po hian chalai te hi pu ma se ama nge in a thelu tani an chalai te thelu chu Aizawl police station a dai ni in mi somthum pakhat te hming an ziaka ma se a thelu dana kong dik lamzo ani lo awangin reject sak vek an ni kan CM hian adar za te nen lam chiang konfi hian thil hi asoi china file sign hun po July ni som pariat sang ni som ni panga zantar khata ani thu te nen nam soikal kal ma se February ni som ni pakhat sang ni som ni panga session a khan hemi chungchang hi alo soile dai to thung loi si ani kha hote tia hian thudik lo soi hi chin dok lakata na thalo khop mai nexa detail de win kan ron dari ekang tunge do soi shat Chief Minister Zonetin an komna a vaibel che som chungchanga pujon ro tuang liana chu thubil chian do lo soile Congress chu mi beidong om khom an ni thu a soyani kha April ni somni pakwa sang ni somni pali Congress chalai tele press ma a athu soi hi lo en le taila naw pang kumtling lo passport lem agency license nei lo ten an ron tir buaina kalzela agency te helamin an account a cheng singthum sanga an ron thun thu le vebur khon poisalu chur chur chungchang she chiang om takin konfi takin asoi ani kha SBI mission veng account a po Mizoram police te kaltlangin poisalut le chhuak zong zong a entir ngal CM in asoi cheng singthum sanga hi vo inni thlengin ka account a alaron thleng lova SBI account detail a po an be se ang amutalo ani kha pujona hian thubel chian dol lo alo soya evidence anei lo ani po in CM nen hian an intro thubel chian dol lo soi ching ve ve an ni mai tu emo chunga kan ti kha keima ni chunga bok alet vele ti na ani mai huat viau tur abop loka lak tur ani big lave SBI account Mission Veng branch an lipse ang khan Henry Lonmual Rural Bank account hi apui sadon ni le don hun zong zong shat vek ani a CID te hi lipse tir vele mai sela Unity Loan Mizoram dong om chun ni big te hi umzui vezel chi chu ani hi Mizoram Chief Minister Lalduhawma chungchang hi an soihnam ta hle maya ka soi ve chak na hi arei to a ka soi tu mang hi anron soi le china wangin kalo ka soi lo le china ni tun trum chu toite in soi ve kan tu mange pudu ai hi min shelawa kein ka she thung mai chana po kala mulem lo ma se kan ram shwai tu te hi kan ram shwai tu an ni tlat awangin ka zir ve chin ama pudu hi ka tan bur lem lo mishing ve tho ani a tiswal tam tak po ani ve nge yang chu chu ama poina in pom tho bokin karing ama ero chu ka thir na bi ka tanga ka mu dana hi chuan kan ram shwai tura kamerin ber ani IPS a po India ram puma atha zonga minglang pha ani a mizo te hian fakna chang kan shemai lo te hi namdang hian engtin nge min huang keini a hian vai kan ti ho hian an lo ngai sang dai mai te hi aza thak jok hia lo mo chutiang kara a the ing zat po shelo turin an handiriam ve phei hi chu maktak zo kani mizo pa IPS ni theingat to hi ngai san na chang kan shelo hi amakhle ani party lian shwai tu a te hlo om to chinin party lian ho in jail bol dan she chiang ber tu ani a digna le zoram siam chat adu awanga achwa san chin na hi ka muthiam ve in ka sha ram shwai chat tum mia lo te bul a khosak reng chu har save khopin karing chu tak chu Mizoram hian kan tong a kan hu ani lom ni a party chwa sat do ten min shwai dan hi kan che chiang vekin arin om Mizoram mangai na ko nga po hian kan tluk lo hle in arin om kut na tho ngai sang chi ani a ama nge po in athok na sa hle bok soi chiat na le diriam na aton ang hi tok ve ta ila in ok lum mai du po kan om thei mai in arin om bok ma se mizo pa takin aton tlanga ane zel mai chu ani e fake account manga anbe na awanga akhin let ve a pudu azok sel tum phet kan om dai mai ta hi amak khop mai MNF hian an tongpong huat hlur ringot mai ni hian alanga achan po an ho tulu lam hovin an huat em wang ani mana Congress lampo MNF in an huat ron em awangin an han ho vele deuh topa nasataka beiron ani chungpo a englai po a MLA tin thei ani hi miro pui tak chu ani ve shim shim bok
MLA in khan ma atang to khan a CM hlauna lian takawang hian be atok na sale a big takin MNF social media worker te hian an be na sale zwal ome heng an be na tam takhi han en wang hian an ma ni ir om chuak ani mel lo bok an ho tu te an shwai tu te du dan le an ti ko tlanga chuve phachin ho fui pora thudik deuh shula dot phwa chop dot hlang hlak te an rin dan le an zel din thu bol te an nau te hian an ron tlang au pui dum ti hi alang chiang hle ani MNF hian zoram mi puin an du lo chan hi zir chiang se an sim ngai tam tak a om ve ang ma se an zia hi an sim don to lo te po a ang chauta a an shwai tu te an hausa to em a an ti du lo an nau ten an ron ti a aming chezok te la hi al an lom zok emoti mai turin an la phu save em thunga in mu chuana hun hi an la neya an la in mu chuak ve mai tura ngai mai hi a chaome MNF ho nungzuin Congress ho hian an du an ron au pui vele top mai chu ani a Congress thu pui shim hi dot za isoya dot pakhat mi in an lo oi chuana tha ti hi an politics khel dan po ani politics a hian pathian atel ver reng tho ti hi kan thei ngil ta em ni le chur chuak hlei theilawa min siam theitu po pathian tho hi ani Kanram politician te makve em na chu Christian ti atana moilo mimal in be vak na hi kan thanlen pui ta hi apoi ani Sunday a inkhom ve zia kar tluana patling dot soi politics tuinu in achia thudik le diklo po ngai to achiang lawarak ve vak hi kan tam ta khop mai bok mishing shim hian nun hlui du om lo kan nei veka in keu neu chuan rim chelai kan nei vek bok nun hlui a in tun hun hi apoimo ber zo kani mishing nun shima hian thudik hi atlawa dikna le rin omna ading tlat tumru le beidong ngai lo mi chu kong engkima anding chang nge chinani ZPM updates by MS Asilo khati zong kha tun tumatana kan turon chiar chwa theite ania atop thlenga milo ngai thak sakle tu te in zawa in chunga lom thu kan soye